kuye. Ngiyakholwa futhi kuye. Noma ningakamboni. Futhi nithokoza ngenjabulo lengenawuqhazeka. Ayichazeki Mave emlomo. Hayi mina ngiyayiva ke lena ayichazeki sithokoza ngenjabulo lengenawuchazeka ngemavi emlomo. Yebo. Ngoba nemukela kusinziswa kwemiphefumulo. Ngoba nemukela kusinziswa kwemiphefumulo yethu. Lekungumphumela wekukholwa kwethu. Lokhu kungumphumela lalani bazalwane. Semukele kusinziswa kwemiphefumulo yethu ngoba kungumphumela wekukholwa kwethu. Iyo lesinziso Manje mntwana kithi. Ngabe solongukupha nje ngihambe ngibonisa. Khona ngoma sasimhlabela nasikhula thina lesaba nenhlanhla sasitakala enkosini. Yayithi le ngoma sekufa ngithi sekufa This place you see it to die no more, to die no more, to die no more, to die no more. Hallelujah, to die no more. Yahlatshelwa le ngoma lena, yahlatshelwa nalibandla laseThesalonika. Kungakafi umuntu wathi nafulathela umpostoli Paul basala bafa abazalwanela emva kwakhe babe bathi to die no more. Bathi nabafa babhala incwadi bazalwane babhalela umpostoli uthinte wena lokholwa uJesu akasaye ekufeni. Naba bazalwane bafa uthi bazalwane ngithandi ukuthi ningadi ayisikahle lento ukuthi nibe ignorant. Phela nokufa lokunye lokhu nalala bafile yadini ngeke size sibendulele kubuyeni kwenkosi Jesu. Yini singabendulele bendlulile buka nje yalona usafisa kushade nangabuye semshadile kuthana nalo umshado lokufisa konguye kanye lo yawukhokha mbambe ekhondeni. If you knew kube bohlakaniphile kodwa wathi ukuthi kunemadodza kunebafati labanye basaye ezulwini bafe emshadweni ngoba balingise wena ufune kungena lento ayikukhanze ngekuthi lizulu likuhlelele ngoba impilo yakho yahlelwe emazulwini uthi enkosi ngiyadi ukuthi kubuya kwakho kutawubuya ngoba kuhleliwe. Hayi kuhlela wena wabethi into enkulu ushada kuve ngoba nalo uthuntalwe kudelay kube eminyaka ukuze kufike lesikhathi lesi unothi wabona uNkulunkulu ukuthi hayi lo mntwana nami lona ngimfuna afikile la khaya thana na ube bewathi nje kunebafati lalabathulene ubufakazi benda kahle bavele ngelikele ngemzamo eteteni bayakuyishe emshadweni bathi uNkulunkulu bayamthenza Jesu nasibonga uNkulunkulu kanjabulo la ihlanyele kibo uthi noma bendlula kulento dimo kodwa bakhona bajabula noma bangazake babona. Sibonga uNkulunkulu. Yewe kunalabane title enhle emhlabeni kuthiwa apostle. Lo mkhulu udivosile waletha livi laNkulunkulu waletha waligalaja usemshadweni la kwendeke khona tungele into lethu unenhlanhla wena ngaphela unenhlanhla wena nje into bekufanele uyende kuthi ngigijime kule ndlela fixing my eyes on the author and the finisher of my faith. Ngiyathi kude stebhisi la ngeke ahambe nami kiso nangibukele as long as nginamathele kuye ngoba ngivela umhlabelele uthi bazalwane noma nyalo sinaqhuma sifungathi kukhulunywa into letingito kodwa uthi ngiyamtshela sangena ezulwini siyawukhipha ligama simangele sasitshelwana nenyenye emhlabeni kube sasitshelwana ngabe samkhonda kakhulu kunalokho kodwa siyabona singenile velo umhlabeleli athi ngiyacela Nkosi ukuba ngifiwe ke ngoba namandla ngiwathina mina ukuzangifike emhlabeni la
tilayishile tino nawuthi ubheka le ujikele eklingweni nawuthi ujika uye ekhaya ukhanza klingo nawuthi emsebenzini kunedilimo nawuthi esontweni kunedilimo uthi nomhlabeleli sengiyazicelela na Nkosi ukuma iphile iwe lamani nami wathi ukuma iphile yebo lokuma naphemhlabeni siniso sakhona sibihani yeleke Commando astila vili angiva yenda angiva manutenda na ikethela mnganakisi ngiyo lensinziso ngiyo lensinziso laba beyifuna abaprofeti kuthiwa lensinziso letawembulwa ngemalanga ekugcina kule baprofeti labayiva bayayi-understand base bayaphenya bayayifunisisa lensinziso yini kani le yebo baphenyisisa ngayo babeprofetha ngemusa bebaprofetha ngemusa lebenitawuphiwa manini ngicela nikubambe lo ungabi khona yini lovula esingisi as we speak la sifunza khona verse bani lo verse 10 verse 10 ngicela ulive le verse ngicela ulive le verse lelo ngoba likhumana nalo verse 5 ngiyiko lele ngufuna uthi lo verse 10 esingisini English please concerning this salvation the prophets who prophesy of the grace that will come to you, that will come not to us again to us but that will come to you it will come to you. Ubatshele clear verse Jesu wathi labanye benu batawutondwa live bafe ngenxa yeligama labo. They didn't understand. No, they didn't understand that one. Ngibonke namhla sibhika lobo ngoba lalana bazana nakwakhiwa indlu ifoundation iyadura lesithi slab nangabe nje indlu itawakhiwa iqine isekeleke kufuna iqine ifoundation now Peter beba ku foundation Nkosi yami ngabe lento itawuvakala yini Jesu ngiside moyo ncane nakani phela abazalwane ukhuluma Jesu uthi Jesu ethi kwaleli dwala leli ndawulakha ibandla lawo manini akathi sowulakhile uthi it is yet to be established, it is yet to be built leli bandla lakhe uthi ndawulakha abesathi nemasango eHades angeke aze alahlule kubambe lo ngiyibeka njani ngiyamhlupha manje bathi ngazuthi ngabe angikho la ngathi ngangihleli nani lapha ephule enhlabeni sesihlala isixoxeni ngikude ngoba labanye benu bangangibuka nje ukwazi uzaphe khona phela mina ngiyathi le ngoma bebayidlala lapha emsakadweni but your God is here with me but your mind is on the other side Mesimira manje ngeke ngalokuthi ngibukile mina ngifuna sibambe naye iAsdilavili ngifuna sibambe lokuthi lo Musa lo laphuma ngawo Peter akathi wabo khona into le understand uMpeter ngoba uyathi ukuthi bona batawufa ngiko sikabelela nje without understanding